Leisha dang for now being to psychorally, the talk with Sorintan Harawi, Katar episode li, welcome salu shitley, Ajay tumna. Interesting salakaya, kanalakaya, Jan Payaka quickang room shit kavaisa say, itumna taja, Arihon Katam Kashu Bongli, worship Mutunga, session Katar, how poglaga, Katam now being worship Livapogaire, Jiwang Manjila, class 10 and class 12 board exam la. Thak vai preparation shak chang da sang rok tele ari hon atam le katam nau bing wang la awa bing wang la kala worship wi yang sang mi bing la lang zar la khai ne zila khai kala important sala khai atama khane da khuye hiwalum hele itum la kada da society ak sada itum worship wordam rin hele itum thamai da yang sang laga itum katam nau bing them thang khamai chumai da shok pai ra kala itum mi should me bing la thamai da kada da should me pai ra itum as a society kada da collectively wordam rin hele hak sang rai sang pai ra gi wi maram ni tum kshaka jan pai khu ka vai sa se humoram li thamai da bin mai da itum phap tang ru pai khwai at a special sala khai guest ka thumna rang room yedle ina thumle introduce samilaga welcome sakui ge kala itum sai korona jan pai hi yang room faisa se khresa da iwi wishongli pam da kle when how pogo ge khresa da katam naw salaga rajang mi da kle katam naw wim thun sa da rajang mi da kle chui jing jamroi hi are crew public school class 10 tam da kle nei ka khnia sa da kuirum warngam na mohung ko somoshi Ahi Arari Higher Secondary School with lecturer sadly, Gala Kakatuma Sada, Quira, Damio AC, Ahi Nefek with secretary sadly, Gala Katam now being Wangala, boarding la run salaga, Bumdakle, educationist Akane, Ningshik Tankadare, Nishikatumli, Humble Salakaya, talk show in the Tumla Razang Midakle Wang, as in the Shik Tumla Janpeg, Sao Mangaina, Itum Junga Tation go with some Pangrakala, take come to some Pangrakaji, Akajihan, Chiksang Junka Lady, Janpai, Telmo Maida, the bike by interim Captain Maitom Yoli, Karjan, I mean Kanganak Sauge. Education with Ponglina like Sanga, or Drang Seraira Yaruli, hostel run Salaka Kala, itum state level, Haklagaina. Edu festival, si we organizer aksada na lagjunga, wartam rin we katam kshu, katam now pingli, room laga, what's a room rather clayly. Itum we matalaga in a town hili, worship junga ladily, itum we education system he, a really practice adakly ladakly, in terms of quality. Then the kata take quickly ang ji brief saline katioka, tingai. Ning shere, tao sorintan, a kamtatum kumibang. Kala idala, the educationist agasada. Tang Hui education what Shungzai li kada reason some Kurasik leather sanga Mchukram Manglo the Saraman Mamare 15 years sky there in Otam to young 2008 win Hapora in the in a very small way in the way own capacity na the South by the Sarai in the young Maman Laga it really had a Hotna in Hotna manga issue society in Zankangang and Sanda Clay. Color the after 15 years in a Muchukliga, it to make education system lake from Zanglaptale. Color it to Katam now being shoot the Glay, Hilila with Zanglaptale. School being Lila from Zanglaptale. To shoot me being Saturday or chopping Hilila from Zanglaptale. Color Havatsanglaptale. Color Avum Talent Avava Saturday. Young. Kina saran chung kamasala le the klebangina ka yari ashungna la samiran panimiran yang la participate saran jin mak sa wangina itumi shongza he mukhui shongza khum khui jili ada mung khui baila mangama baile the kle he we na ko le the in all angles is shoi phung khai ni ji san khui Okay. The reason haksang khwai sa se ga adang inang khai to only some of the cocoa young saga, when it tankul hiva. Miak mang so the Yari Gazipli, Gala Yari come room, he laid the some room, Hoxon room with a Miak mangna, Shimbo Akamangna, Kanje Kurare himself. Pula away now mang the Temsagla, or even now mang the Temsagla himself. Kivang plus to me interlink Sasraway, interrelated Sasraway to go Shimko. Judy the Konai later. Hona usually tang later, young tang the Kura later, Sivli area later, community as a whole later, it me in the links as away. Young Jenna Kangaji Kurapon says, go to the water bring later, the Mangakava, Erickson Hoxon,
kala ok thin sa tak lai jili thum sung se ka kala zat ngum se ka to na da itum ningjuk khanga je asak awat khanga je kala phanning ka kuyen so da ot saken sa stay ta ga sai wo Okay. Okay. Ning share with the myon we 15 years nana as an educationist experience sarak hai li nana diagnose adak lai hi important salak de kui itum wi yes chung kana hot na le ka improve sak pa apong chung kai na thai wi lai itum moron no da kharjan sa man ka chi problems min kala solution la shok la pai da shit sangai ning share ina madam warham li la kharja ari khang ngai ka cha akhang han ngai ka tiêu mấy cái nấu ban là cái ina itum we circle washing being hili tiêu mấy cái kila emphasize la gan han ngai jine itum we apom hili government we washing he for example every villages li later later issue crew town li la khani thum later lai itum we society mentality li government washing he mom thap lung ne gi hi khalayak tha da thai chu wai ni thum kai kan ka tam nau ping hi government washing li ma mi ngai ma tam sak ngai la lai ba bum hau itum we abam hili worship government worship hi zakshilakla itum la ga thaili ba amigen ga thaili ba them thangmai la khai ntum ga ta oja ping la chung ga la ka bom da thei lei wa khina ga da itum water rin hi matha sang bai rak liang munta la ga na itum we yes are tamyoling han ga da general sala ga ni itum we education system mi ga ta thaili munta la itum we government worship bi ka tha da lei do ithumi ka la mathalai lei ka improve sa pa areas ka chi mi ka tha lei kla ji shi gan da wen na pai sa sai okay kresa da sorin than le di she ek tha da pha ta ya tong hi khami bang yang da ari tum da hi chan pe sa da le it's only the it my opinion mane da mi de heart sa pai lam nim ni ka da evening li khip sa le di je hang shok ne ji re la ke na da yari la hangai mashungla ke are government we worship he mathai mom tham ne ji di bi thi ba aji na krem ning ne da zingum thara baku langai le na hang khra hiang mathai da lam hangai ne ki bang na kle ji ka itumi government school he every village li yang kwa dum tran oja pe la in hai khme ji government school wang ne da school la ka mathalai na ran sa se ji ka ba oja kham tha kha khani ka bam ji na maning ne it's a kind of community ne khigla li ba school as well li ba administrator ka ji le phungra oja ji le phungra avova ji le phungra namra ji le phungra oja pe le la ka tam namra ka school ji function ma sa bai ma yang administrator li la oja pe ka function ma sa bai ma kala thada for example science stream jaw lo 11 12 in thada hangi science stream jaw lo physics chemistry maths le la bio le kha ma sa bai ma ji no the jinam dai la kina ari river da hiba itum da ma ke sa super ka government chong we na chung ka vat miao we da jina da parents being ingra la ai government school mom tham ni la da if accept sare ila government we oja va ka ne ka la I accepted to kiwai ni kle ji ka da ga chung ga area ga chung building ma kham da ka ya infrastructure ma kham da ka lab le ran lim ma kle ka the oja ka ba da ka je ka dam na ava va ki ban la da ning sang la ke na oh you know he government school high from rate ba da ragi ji ka sak la ke je mai in general na chi thau ko ka da na thằng hàng alo da oja kham tha ka khani ji ma sang rang nge hi ba da hi la the main downside right completely da surplus no oja le da li tum shim school ka li ba le da clean ne ka sang na da thi rau ga da I tum da kan yu thot ping ning sang la ga na oja sa phung re da sa la le bu ba me da hi ping hi rang room sangai la da mom tha ga bai ba sang na da pi ra hai gi na lambaram sa sabai da phi okay ning share yes are we hangai nen you hangai le ashama in number ron dang han ba ra are we how folk sa nan ni na background how mi gai ji chung ka important sa da le ning share na ka thum sa da azar chu jing le no we experience tio mai khang han ngai achira shung da na class 10 kai so meaning 12 years running na larik dam dak le je na achira shung da na larik dam ra kha ta la ga ni tu town ni larik dam dak le li no we katam ku show experience ka thak liang lari tam dak le hi ring pha ka ring shi do ka tha ka na thuni ring pha mi bai teo mai ka ajara shung na experience ara khai hi ka share sa min sa ngai na teo ka mi ho Firstly, thank you for your question. My experience as a student of Ukraine Public School is very vivid, and katam nawa kasada chili tam kraje ujapin opportunity kami to take part in any platforms like
the fest, singing competition, painting competition in street festival, and also mainly taking part in Republic Day and all, Independence Day. And recently, last time we participated in Republic Day and we got second position. Also, Pass? yeah. Okay. And the teachers are very good in explanation, Okay. and all the teachers in public school are qualified ones. And that's my experience. Okay, thank you. Ari Bingji, extracurricular activities li participate kasawi experiences being. How about within the school premises lina school hearing phala kaina ka experience hearing paring shi ka thada laida school li ka hi ndum a school ka la kaina thuila ka da laika and then no school li ba ka chi tran no oja ping and interact sa athuna dam ka chi thai you experience wa ka tha mring pa school alung li ba 다들 밤니 저 오자 빙네 담직 테리 쪽 나가사 빙파 다들 아토미 explanation 아티슈다 movie 타오 그전다 웅항 지금 다들 지위네 팝다 메슨 뭐 Okay. Financial school hearing phala kaina later thada thai da le all right great ina amai tamyoli hana ka atmna mention gazaj as an educationist na sangka experience a khai na diagnose a khai ping hili itumwe worship maina shme ping we roles and responsibilities ku chunga thai da thai itumwe abam hili yes ku chunga hi private institutions like Tokyo focus on worship circle we have atam achonna Tyomi convention side or privately or of course in general Tyomi kala hangmi loka privately emphasize ala to be proprietors being kala administration and then the should maybe hina kachikata role he mathameida rewa cover of course area to me they're doing the best to my capacity hina itumna mo namlet lab ma hang pai lagna to na lag de le to me sak thai jena ka kachikata area bingli improvise sa pai nikliang de maramba national garaka da glazli siam da glade national ba we mirin ne jili itum na masang na wai bai ne da khui jiwai na itum yes worship ma kana tala in sasala I think there will always be a room for improvement jenechi we idea ina katha da khi area mai worship administration kala should maybe hina quality education ni matha da mi bai bai hi chi mai le clear share samilo ma education ji ya da ang yung na pulak ji ga now ji li her ga kang sak yang kala auli sang da klai je chi khu shok khami ji le da education hoi da hangai ji hiwi education ji ga khlap na thela tel bai ga itum da do kala definition jing de ga je shu da atum ji should da klai la kala oja sa da klai administrator sa da klai la ava ba sa da klai la de de thi mo re jena education ji he ba ili hang le ga fact si da tam khui la ga accumulate sa ga yang knowledge accumulate sa jin da mo khim ne kha a thang gang da knowledge sang da klai je ji khi khla da to knowledge kham tha ji khi la da khu shok khami tha khang sa kala jin da zat ba khang sa kala da la ne critical thinking le khang sak mu chu khang sak ke ji hi yang pha khme mi ko ma on khang sak kal na sa te da le ji ma ta mi sa te khang sak ji de education da khoi ara I dung mi school ara da engineering se ga ara ukhrul le da school bing he for example ara teaching ni yang class 10 kai re na of course school kham thari tam ga with the our standard aka level aka le re yang hen nang sa the ga chung school bing hi ba thak le ga class 10 da mai la hada I thum me da mang na tam khami ji sut khami da tak le tra le wo che in hi hang hai pa na ba level aka meaning sa da ga sai wo I thum yang every school each and every school be it government school no private school no 제가 class 5 level 가가 나오바 히 아비테 풍라 바테 풍라 그지 다다 양 그라 for example lesson 나가담 chapter 나가담 세지가 chapter 히웨나 lesson 히웨나 나오바 히나 minimum level 히 테풍라 그지 아클레레 양 심닝 레이tum 남망 다가담 다다 even class 10 고발라 or for 10 meter class graduation 고발라 application now 했는데 다 draft 상태 또 쭉 되려고 진짜
the first the priority like sakhai should be ping na now ba heli minimum level ji ada chula ga mli sala ka ko to na equity equations ba he leng sangai wo Okay. Where is it? Worship administrators being with target sagi jiga. kani ni alai ba he should meula. should Okay. meula worship na target sa phang ge Alright. ya jimning ga kala khana eba administrator being kala proprietors being hang sangai ocha being he matala kai khusang sangai Right. kala khui da khui sangai ka athumli kasangji lengai leng sangai ka athumli responsibilities ti shit leng sangai yang instead of accountability for example madam mongam le you school order sang sak laga accountable mang ana matha da sa ka ai tai mom tha ka na chik tai khai da bijar samam ning la kala chi ba ji horla ka accountability ba hi horla ka laga responsibilities ba hi missing the chishin sangai jaga where there is responsibilities accountability is minus is such kind yang itu me otherwise in the level responsibilities ma mingamra accountability mangina ta khui la sa ta yang chena the providers being kala administrator being he ocha being he sak an khwing sangai kala heli ponda question le lem sa sala ava being hila nali no knowledge should the clipping national being yang ocha being he heli the shit ka sangji le sangai wo shit ka sangji khlei thrang aru atang khang da administrator na la ocha je shit sang khlei thrang ava na la ocha je shit sang khlei thrang I na ocha ka sa you best si mingai re la yang because I cannot fail them I cannot fail my administrator I cannot fail the students parents because he atumi ning chuk ning phening le ningai ni ra sama we no jaga him hinam tham ka da sa gi no kala ocha ping hila ada itu me shongza li yeng se ga menengai lak yang kai ga sangat la Delhi li besi tha lag masam bang ga khangde sa la so jang sa de miss madam mo ke ta tham de tre ya Delhi ai ji tam ya ka I don't know awe ocha sa ji no first option ga yang ga last option glam the tre yang ka ocha sa gi ji bing hiva I ocha sangai ji awe first option sa bang no Right. ocha ga sa gi ji hiva ka baim ning ne yang ka dan ni to mu chu yang la doctor being here ngo our patients ko dong ajle same medicine no mi ba dem ning la ya au khang ro ba le au kui ba la kui ning la o cha hang sal ga national cha khle de khle le same yardstick in da same teaching method in da sani je ga dam ro yang jin da challenging sam be tui je ga la respectful sam be tui je optom bi o chang sa yi no jin no o cha sa de le bi da sa an chung sang ai Right. no we national being here aman sa again khwing sang ai yang atumli for example nếu nào khi khai này khai thiên long cá lộ được mất tầm xây bài nó mirin bây giờ thiên long cá thêm rồi chứ ai vào thời người dân lá cái đó cái tầm nào người ta khuyên nào rồi là yang khờ khai sao được lại ba chứ riak một được hàng cái nó cứ chỉ là encourage sao khami có tóm khami này cầm tay nó cho nên ilham rồi có ở cha bình hệ the most respectful sao phụng rồi là chỉ ở shoot ở thùng là ở thùng best mi phụng rồi mi cái xem này Right. mi rin cái xem này yang bài mong lên rồi Ang share mo tamen jilion kuila ga gang han chan thau goi arui oja bingli employment khami hi yes mi kai khaba just as an employment kuila ga mi now sem ba muning la tolop wi ba otsa khai hi out of itum hi unemployment rate hi hai sa now example athan mention za da ot pang ka dei pha gam som mong do jang sa khai hi le ji pao shai chena just salary ji ba ma otsa la kha thai sha hau kala kai khana ba oja sangai lak sala la itum ya ba mi le oja bing wei matalan private institutions bing le salary tiao now we da hangi hiu wai na itum hi oja sa apa mi le oja sa ki ji hi ring shla kai for example school guy ke starting salary 9-10,000 jena family ha ka ran sa lo ji hi ba maram ning ji chung kala ka thai sha la le ba mai and itum hi administrators bing hina ka thada athune salary im thada mi mai pai ni kliang ge jo kyo ka ne wi suggestions options place and examples are the athumu shongai na ba fees to increase ha ba wa bing mi ram ni sila lai how the no we company le thu apam le 9-10,000 with salary here na itu we oja sa do thi pa la ka la hikta salary khmi na oja kham tha sam pa la private institutions bing le okay minh sĩ
government school ba hiwa 1000 ning la yang da hiwa 지금 쇼크 샀어요. 이동 system 이다 시과이 사금이 다다 오케이. 시망사 멜가 오자 그디서로 미 심지는 샘기 사대양 그 미리가 미는 셈에 그냥 가일리 가일 머리는 각자 다다 미리가 미는 셈 하루 이제 달라 가이고 지나가네 그러다 이 동네 그 또 tuklaan 강축다가 사이 야루 야버 바정대양 아다인 항마울라 아버 아반 오자리 트러스트 클레 시크선 클레 다가 사이고 야 그러지 시크선 클레 죄나 보기신 뭐 시크선 클레 트란 알아 야루이지나 아다이나 당포 as a community 히나 오자 빙리 시크선 그러 khyak shi klei tran respect klei tran athumli la taga athum well being ji met kham chukra in no kala chi klei tran athumli invest sa ge ji ma shwang wi la etu me yang hada national being hi akamwe leader ne akamwe ka thana ne akamwe patron ne ji le de yang ka taga athumli semgi ji az bakru bing ji ji ojan wo athumli grum sami ji 야 아톰리 감숑 송파항 스테클라든 인간다 오일리 레이더 클레이 마타메트리 그 쇼기지 어차피 노 다가 아톰리 인베스트먼트 사란 클레이 노 이tum 아버바 빙 야르빙 인 자네 상하이 노 야 어차피 인베스트먼트 레 강탈라 돌업 팅 지고 트라지나 패밀리야 그다 런사우라 그 인디비 패밀리 사라 인디비주얼 늘라 야 옥티실라 가야 아범노 이tum 야 오크레 one of the most expensive the 아범다 그제나 이거 히 너희 나우 셈제가 아리 나우라리고 담제대 때래 슈트래 오차빙히 리 first 아통리 그삭가바이 영미 풍레지 그라 아통리 인베스트 사 풍레지 여기 항아이 지다가 아담타다 야루이는 그동안 팝다 레가 그 나우주 아만크삭 지 팝다라가 오자주 아만크삭라 팝다이가 나우지 그다음 실리 그 오자레 들업 중다 미기 실리 이거 사카남 레므다 코이 그이 톰나 에듀케이션 힐리 나우이 미린 힐리 sakdam khoitu kal oja binni khyak simli thu jena ada education lai ktam shili invest agi li ta sa na da khoita leno ka khangate liba you experience at the chodara e hostel sabam kala coaching center ka sang sarabam bhain da sabam ta jili atumli coaching khoi migi ji hi ade chu fees migi ji aba pinge second thought meaning la ten thought le ba sung dam chu ji le ve yang ka sa kala thang le shai da klai mang da klai hi ba second thought mang ba le si dang na ba yang invest ji li pe za he sang ni da sa khnam le la yang ka adam tha da shok phung gi ji kala naw ka sem lim sang sa phung gi ji bang ba ada yang ma chu li ma hi shok pha la ji mo ni ma chu da ara research salga kang ava na nauna bingli sakta ko khoi bingje sibai successful la samme ba me yangal you experience ni ava jina naw na katam shuzili sakta khoi le ka klam tha do na mi le ka naw success rate chu le ka re kajang jang da ma tha da men sang bingji ba da tam la ka drop out sa du khai tam hun khai yang chita shok sa la ke da jina 그다 더 살을 가지고 막 뭐랄까 야루이 그동안 나와봐 그동안 전라가 나위 미린 이자위 나옴레 살라 람질레 아르 아잘레 레서들레 나옴라 빙레 서들레 나심 코소 서들레인데 야좀 one way or the other way 저기다 아투무방 패닝라가 야루이 그동안 그다 invest 사크미 무주크미 패닝크미 다가 사이고 제가 제다 석더 급닝 탐 오자부잉위 미린 바힐라 kala thum tolo paila ta matai ka sangje atom nikal raw da phe Ming share important sala khai poina ka minan mention sa mi ha thang chi thum katam now being wang spend sa da le expenses and council it's an investment chingai ba ye chena kuma ka changa gla thum mi da le fees I'm sure it'll be chungwi to the 600 700 ka tha da le right da sa ka wai thum hoksa ke chi khani lam kam ne amon je ka ba yang chena word sala ke da khu ye ka changa khu ne hi la thang na wi la maning mane chena thum ba ping la Kashibam like la now rally tem quite a me over or jabbing tolopi increase saga or jakam tapping more qualified teachers atuna or just high mirror the queen. But it's like a point in a Madam Lee Khan Saugara
no we know na oja sao cái đấy là cái tầm nào li tiêu mấy khang ngay cái tầm nào mà rong li chúng oja ping là cái tầm nào ping li thêm sắc ngay là cái này lesson plan là xem là cái yam pi là cái thà tầm chỉ đấy xí lại chịu hoạt nào là cái chúng là cái thor cái xuân ra tầm chỉ đấy là result thì nó thùng result nó thùng là expect cái sao cái lần thùng tầm mi đó cái này cái tầm nào ping hi cái thà shock li cái chỉ có thấy ngay every hon hi thùng cái town li yang chỉ tran be it any kind of thùng competitions ping li no cái yang chỉ tran level hi khăn niệm đã thấy mà rằng bạn thằng mấy thằng yon khang thấy thùng standard cái class ya cái cái vậy hi lấy ra cái gì chắc cái chief marks ha đã thấy basically chúng cái khóa thà là thấy lấy wo cái yes outstanding sala ka excellent sala ka ek tong ala lei bom de lei re chaina general sala ka na ithum ka tong nau hi ka tha de lei klang ithum class 12 below le focus sala ka tong mi ka teo ka hang sangai every level hi ka tong nau ping hi q level is at lei do ka la ka chiu area ping lei thum improve sa pai ji teo mi ka mention sang sangai Okay. Few years ago, liba tada ukhru win la board exam liru no class 10 SSLC exam liru no 12 liru no tada rank hui gida shasai ituna class 10 11 12 ka gadam liba da sacred heart win la arts liba zangde ya or class 10 below la zangde class 10 li la board exam la shasai kara tada rajia mishalak thuri right then tada quality ba sui ri jiba tada accept sai now result kham tha gi again factor jung play oja we factor sa bai ya school ju factor sa bai administrator proprietor whatever thaka gadam na we factor la sa bai ya then in hilim dai la ke tada hang khangai hi oja gi tada mi ga chung hi tada iram shong wi adang la mi tam yan da gang thala yang iram shong context li otsa phai mi le ga oja ang sa that the ka at the same time shout out to those that yan if a sap look right irrespective of the tolop teo sal la chung sal sa pung ni sa to le bing chi bang so mi ngai yang jena oja hi tada re makeup ti iwa oja hi sara jai ka I oja sap look ji commitment mai hi hi bai hi le la ka sa shi ja tada ka tam na wi chong la ma tha sang me de khi chỉ ba chỉ là bộ oja với song khoya, là cái gì oja chúng thì là money sang khami là lấy bơm mày, chỉ là fact này chỉ lấy khi thum sao ya, money sang khami là lấy bơm mày, đã oja nó money sang thu cái tao nói chỉ cái thằng thâu ra, that is one factor ya, oja nằm thằng lắc sao là administrator money sang khami cái gì là vậy, là school guy kaya, là oja bình về oja bing le tada opinion mukhi ngai jinika or school mathang wa exactly tada o itum hi respect like work say mutual respect mutual understanding yang mutual cooperation by lima bala tada ya ai tha sa pung o tara ki lang bai that is also another factor ya another factor no katam now ya katam now hill again katam now gai wa the ning sangwa gai na tada sabum oja na mang tha sa la athumi self what khana ya ari hon wa tada screen time for example mobile just for example yeah mobile li sarola jena google li or youtube li any topic of hadam than the best lecture la samong bai la kara ka ji thada la hotna ya kala matai la kaina education system hili fail sang sak tali I bada ari ru trend hili bi ava waling tio ka ngai ki vai na klech ka kada itum gudong hi akhale ya khili main role ngrewi takle hi ili ba da ava ba le ka hangai merma ava ba hi da athum na main side ji chung le bo de ta da national wing support ka sa monitor ka sa advocate ka sa ji sang sa ngai na da ya like support ka jidam thran da athum mi darkar khami provide sa khami or available for the child akaya jena monitor sa khami ji ka ba da ali yang laga track sa hum tha aga thali clear school ki thali clear track sa kaya jena advocate tam than aram tha da athumi mo ba ku shung or meaning ka tha da school li or oja bingli or mo ba shung hi ba lesari ji la I oja sa da ilmu ak shung le ji la kara it me liba I nang wi da tam ji sa la naksha wala e jaw Shimung la ma yangsang nim da e jaw ke ji le je ka jang na de in ang wi da tam thi sa ka for example if I like 5 plus 2 is 6 ko da tam thi sa e jaw for example ya sai ka shimli abu ba ji na ke tio ko monitor sa mi or yang mi la ga wi sa ka tha da ka pha tar mi na wi ai dai dara ha mi si ja I will be more careful with bani right ji ba ji da ga sai da ku ye da ji da
passing percentage yang ra kha sui ta la khairo ko the first division numbers of first division arab kachangka to pass ka sai hi ma sak thu jino board we kigla we lai kidam we system le wara pass chang hi ba thada pass mark chang hi ba khui khwai ji ba examination system ko tong le hi we percentage ya ka ba easy question sang mi lo ji khang chan da le hai na wara jena fail ka sai hi ba thada opa emily to je de khui ba pass ka sai ma sak thu jino ka ari hon thokle ba ka changkat ba hada kya ka score sa le gi wali ka changkat focus sa gi ka ukru scenario le ba first division number of first division him de wala ke de shan khui then ba okay ne but especially 11 and 12 ya jena hada factor hi guchung le ye hada quality suita high kala percentage suita khai hi okay kan here joni narrow le han chana ga ka ava roles and responsibilities ku chung khale da thai da le yes labor ba me arui tam na kli aw na ra le monitor ka sa ji hi ithum tiong mai ka literate ka sa ping hinawa shamai ko mai da le ra thong mai bang na ra lui ka tam ka sheje aling yu la ka aw homework sa khang ru aw ka shok zang la ka yes ithum down hi liva ava wa lim so pam ka wa yes extra bonus ne ka ramwena ra da ka li na ra mang hai khai or ava wa la ri tha da ma tam gui bing hina na ra bing lim tha da mi yang sang khar hi le da le kala hik tha we na ra bing hik tha na bing hina ka chung ja hi yes tiong mai ka hik chik tha we ava wa lim tha mang so pam ava wa nam tha da mi yang sang mi khar hi we disadvantage lok chung ka khle tha thei hik tha ge na dai maning sang khar khang ri khang rak shop lok chung ka thei wa hik tha we wang hi alternative hi khi mai sa sani klayang ji la tiong mai ka mention sang sangai ari ka hang tha da monitor sak shopping now ra we ka shop yang sang ka shopping hi wa tiong mai ka itum society li like tha mai da tam phui ko ta line sa ka pang shopping ka itum ava wa na lui wa ka pam da le chung ka le hop ram le chen mong so pam ro thu ki da mi yang sang khar la le pam da le ka tha da sa ka ba thum hi effort chi I mean ava wa totally ignore sa khai la meaning da le mre ma sa khar circumstances sina ma cha tu da mang so pam tu da chen hik tha we along hi le khi ma mai sa pai ni klyang a thum jin la ka ta ng sun bai mi ni klang ji la tyo ka share sang sangai cái la po even now lo le rang tu de yang ki ji ya ka me mshunga ke khuli ba da ka chung ko ni sim harai lo dong jale ya da in the governing level local garden hi okay không tha da ba kai there are sai na ra mang meaning la guardian la khai la ga cái ja ari hon ba da pao sei ji la pai lak swing riao sei la pai lak ya ok thì nge chei hai ni ji la ra ya jena da local garden ka kham tha kai there are sai da khi laga time to time ava wa bing ji la da mathi me practical sa ni gam sa ni kla kha athum la ning nga shar me da chamza da oja bingli la contact ka la lai bai yang la ka da ka tha li kle i we now hi da la ngan bai da da in example of ge da eva tuitions la sai da ya da avu ba kai hu ba na ho ba le physically limra sang dong sa la track sa ji na i we now ji tha li klang ge da da i la shar me ji la la ga in la da sympathy le me le shi me yangsang me ji la ya jena da avu ba bing da ji ga we contact ka ba hang sang ai la ga local garden hi important sanai ani yangsang mi ba yang kala now ba ji la da time to time calls la ga da ka da le ji tha la da hang sang ai kam tai la ke na athum na now ra bing li ukhrol tha li tam lo ja ka te ko mo pung phai la ka hai mraw ni ko pning li da nursery kg or 1 to li ma hai mraw ni tha ka ba ana now ra bing ji na da zingum ngoni de le kha je ya ngoni de le kha haba ba bing na gana da athum ni na ga khala gi le importance tra kha le ko du khingai da rar sung ma jin ya na ra bing le aba ba bing na gana da shimni hom bam ni hliang ji ban la da kla le sai je na ra bing na zingum thra lang khmang da da ya li shong sak ma we ka mai kai ki shi ba tio da lai sa rim them ko kya da tio ko mai nak da ba khai bing ji wi now bing ji ba shim we na da the best kigla je values je ava ba bing na imprint sa me ka maybe athum na gza le yo isha ba le dia ya thum ni mo khnang sak ma dia ji ba we ning bal hada lei bai okay kita da chu la e suggestion la mi family to experience important sala kai point khani ne atha mai tum yon la kang da oja bi shit ka sang khalai gi ji ba je ji sai ka ba itum oja ina ava ba bing relation ni kham thai darkar sai kala
track ka sa ji tran oja la mak pik mi ran da kri oja ban da naw sem da len da shok song ji ning tharlain ka hang ji tran naw ra li khang naw li chung ka ngachona da khuye ka la guardian yes local guardian ka le li kai ka wa kheng high school li naw shnaw ping thadang so pom ga pom ji rak le lum shan la ge sip sa la le tailan a chon ra pom da le ping ka thang meng ra ping ye ngathor thuira atum na cha than hang ra mai sa ga ter la ta lai ba ba tam lam sang pham thai naw ra ping na teo mai ping li yang pom li je na guardian ka le darkar sala ga da ko important sala kai suggestion ne ari na zara chu jing le ari sarai na madam da hang gai ji li relate sa ga khang ha dai na tum na school ha ka li ka kai li of course it with town hi li perfect sala kai na institutions wa malai rang sarai na tum na imagine sa ga hik thai ling sa ngai ji ka ari given the circumstances it present condition hi li hik school bing ari le da clipping hi no we school no or ka daily no yang la ka ideal school no ka phaning le itum ka tam naw ping wang ba hik tha school leng sa ngai ko ji ka chi ka school sa ni klang da leng sa in terms of the tumwe playground no library no atang madam warngam da khang da laboratory and the lam tha da mak le no example yo cha chi ka tham me sir the myo na khang da qualified ka sa cha ka mo cha not necessarily your school ka as a kadam now nana no winningly envision sa itum katam now being itum national be hita school ka ngai ve hita school infrastructure ji tha lek sa ngai ji ji ka tha da lek lai chi la tyo thai ngai wo ji tha ka itum administrators being itum proprietors later like being school being la atum school addition ki mera pai ji la suggestion ka mi sa ngai sa da katam na sa da feel free environment thai links ngai kala school ka laboratory library thada base links ngai ka the games and sports la links ngai ka wak tam na khi direct mang ning sang ka tam mang ning la book mang ni direct mang ni suk chang da thada chili chen chan na ka pa thajim mang ning la sports and games thajim ryong man da skills ta le la ka tam ngai ka enjoyment sam man da na phak ta le pa me kala kai bing ba the learning thali le interest is ha pai ka kai bing ba sports game thali le sa pai chin na ding de da athumi interest yang mi la ka tang ngai okay ning share important sala khaya hikla points being mang arishly na han chan lu na thum environment free sala khai fun learning environment ling sa ngai ji dak le ka ari le dak le na thum na thai khwale ithum schools being he tyo ma ka strict sana da thaila thum wi bang free sala ga school ka ngai lak aina interest ra khang sa wi ji ma le le da khlela re ji ka he mi na phun do ka tha do ka tam naw pung tung li le ka school ji wi tung li le do tam naw tung li le ka da chai da khep te mi le bom na oja la da communicate ja ka ma sa te ji ka school mang ni ta strict sana la tam ji te outside thaliba khang hala mang han cha shi la wa bom ji na da communicate chang ro ka da ojai na ka tam naw bi ojai na ka tam naw bi da communicate chang sa ka to me the relationship ke me tha links ngai okay how are we not to we word tamrin hili extracurricular activities being here how important it is na to we katam ko shili atang na mention sai re textbook knowledge mang within the four walls of the classroom ni tam ko stay wa jing meaning like extra activity na to we personality development li nga jon ga pai being here ari na na tang we convention sai re sir long na organize me edu festival wa zang we surely le festival competition wa zang we games and sports khang real li wa zang we na thum le into skill hi kya ka enhance mi kya ka importance ha to hik thai na like ma ang we exam ma we pa meaning la thada ning ji feel free sa ga compete each other healthy competition link sak mai ji okay the relation ojai nang tam naw ping relation mak thei tha khang han ro han thang ro chi ga ojai ping ne mak thei tam chi thei tam thalan da relation ji close sa me the links okay ari activity tik tha ju mangai na alright important sala kai ning share ari na wai the myoli athang madam na la tyo mai ka ava roles and responsibilities tyo mention sai re jilinan la tyo mai ka at sa ngai la ari marba I thumi athang ka mention sang ro kai da school li jo wai ku bai ri sia ava chung le jili naw ra ping jili ava wai I mean na oja be na school in tha yang sang me ali sim ro ju moi na ava roles and responsibilities si kai kana mak thei tang sa la bai
innocent sala gaina makathai kai kana thai thai ga ignore sa khaila jang sala bai chena athum na keys maroba wa worshiply while ga 50% ithu gapning le shimli la 50% le ba mai shimli dalain tam gui lui chili ababa na hang stage important sala ga da kui ka ithu li chi aka mak le da le pheo apart from that roles and responsibilities adang achon na mention ka sa chili na da tyom fa at sa mai malai li rồi thùng thấy ra thằng first school hi sim mấy nào bọc nó cái là first ở trái ở vừa vào nó hi mất không bận này yang cái là hi thấy phùng linh nào vừa vào sao được đó ngon cái thằng không làm thằng nào đó à thùng li values hi phải hi mu sung hi mu sa cái này yang cái gì hi sim mấy nào bọc cái nó sim li ở vừa vào nó ring chỉ thấy sa chỉ thấy được cái nào bao giờ là ai học thuộc trans school khóa trans, avan sa stay cái gì hỏi rất là sao gì nữa, hay thùng là cái hàng ba ba hàng thế giới làm tùy thế giới là cái ring cái gì thế bài sắc lắc lại vô, anh ít thì hàng chính về, đó avan ba sa được lấy bình lấy, chim bồn sa lại quê, musalo cái if sa bông chứ, for example, nào bao giờ lại đi bao giờ đấy, lại đi bao giờ in the mobile em bấm gì, mà nó bấm gì á, nó lấy bấm gì, cái in sang sắc ngay bao giờ nào giờ lại đi bao rồi nên nằm bắp stage lỡ sai chỉ là một số bầm luôn just million bầm luôn cái là ali seha salu chỉ cần nên là seha sa stage luôn bible bao nên là ba stage luôn bang luôn luôn chỉ bay hàng ngày qua mấy chim say bay mà mong mà suy bay mà cái iban là tung mấy chỉ say qua say bầm là nào bao lim sang ngay nào lim sang sẽ không ai chả vô vàn sao gì right cái là consciously or unconsciously nào ngã bên này mấy chỉ dukan đi vào lông sơ qua vào lông sơ được lấy thì ba hi ở chỗ in sam bên nào đó vào sao được lấy bình yang hi quên là đã thùng học bộ sơ lý nữa chứ nào ring chỉ thấy cái gì important sao cái là school học bộ cái sim quên học bộ cái gì ở vào học bộ cái gì chỉ mong đang sang em này là national being hi vào tâm cái chỉ thấy ba li vào hang chỉ thấy ba li sao cái thấy ba na sắp mấy đứa khuya cái là sao cái thấy ba chỉ mong lại điểm này chứ nào ring chỉ thấy yang ba hi hin kham tai ne da khuya thế nào ông thà đó ở vào responsibility si cái bài mình này ở vào ba à không sao cái đó thì đó nào à không shock vai sao gì chứ nào cái tụi Russia cái sao đó sao cái sai nè cái là atom là mi là cái yêu nào thì cái li thêm lạc li cái yang our cognitive skills cái li lạc li cái hi in phàm mi là chỉ đi anh sa tầng khang là đó anh sang ngay được lấy sát thấy được lấy chỉ đi cái tông của mi ta ra sao là cổ cái là most of the time itu nào ngã là encourage sát thấy cũng rồi you know most effective tools là cái cái ocha là cái là ava là yang nào ngã là cái student bingli là cái tông khi mi encourage sát mi bài cái là cái thằng khang là ocha ấy là nào interactive sát cũng vô itu mi đó này ở đây là khang anh cái phải cái là ocha bingli hàng ngay là cái interactive sát thấy cũng rồi tâm sẽ thằng chỉ shoot khi thằng yang in a lecture khi mang ninh là atum bali là đó khnini han mok là cái thời gian sang mok là cái chỉ tâm khi ngồi cái gì nó mình có mua hi đó robot mình gì là vậy nè ở đây học được càng là đó fact speak ni tâm là cái chỉ thấy cái itu mi ở itu mà tâm đi vào đó có tông computer sa bai cái là robot nó sa bai sơ cái tâm đó cái itu mình có mua khang sai mình có mua education mình cái vang đấy creativity để phải khang đó ở lý dân đó phải gì mà tham mình phải mà tham được mà tham mình phải cái là phá cái mình có mua sao phải vang education ni khang mua yang theo đó atum itu mình creativity hi vào đó never ending process nó hi ta rasa shom jin nó cái là option nào thùng mấy là creative sala cái idea si khuro cái sao nó theo đó va là ocha là chỉ bấm yêu nào đi cái yêu cái tâm nào đi khi dân mắc được let's say cái ta được shoot cái ta được rings đấy cái part of it bài hi ta rasa là cái được quê okay ning share ari shi thum na kharjang sai li katam na khali them sak sai ka wa role si chung ko tong myak mang la tha mai dom yon khang da myak mang wi ai nang ma sa bai lem la awa wala zang ra katam chi should me bing la sa administrators bing la zang ji da thang achon na mention sa da chung khai lei lak ta le ari awa wa bing wi role si la klak en thei bam da le wo worship mang ni maning la en awa wa bing hi ithum na
ava bingli just worship bing hina ava bing hina relation ni la khamthala darkar sar da la khui da lei wa in ko pning le ramba itum hi worship mai na ava bing we relation ni admission ka sa tam ni school fees pay sa tam mang hi li khalai maning la ka tha da khiu apong li mathang mai pai ni le le ngai ramba ba athang o jaina avava relation hi laka just katam na ba chu na of course a new private relationship laka worship le dak le ba yen administrators me na avava bi hi la jang jang laka ka da naung ra bi hi li ma thang mai siam ba a jon no li tyong mai ka hi ka ideas mai sa ra hi ba hi I thu li khalai tha da ma thai ji bo avava bi ngai na worship bi ki sa ka ba avava bi la naung ra bi with darkar ji worship bi ma thang mai da ka da la hi ta sang sang ai ji lo thang mai da hang pai mra we ka la a thang I thu na me zai kai da fees ka tha with structure ka tha hi le yo avawa pin chin phap ta ka wa ma tha mai da khami ji le chu mai da khami ji le main sa la mi ngai re wan mi pa pong ra ni ka da la khui ji ne and new relation hi kham thai dar kam sa ro do ka la ka tha kam tha sang bai do a re le da le hi tha na mak thai da thai bo mấy bữa lang đi lang vậy rồi ya Right. tada the only time parents in oja meet cái sai parent teachers meeting hila school guy cái gì mà cầm thằng sai cái gì mà bất lệch lạc gì mà vậy hi ba hi ba le phun ji od ne ya aja ba sa bai ka ba tada class teacher ba jina every child with parents with phone number tha le ya the high rocker laga ava bing la tada oja bingli approach sak sa he mathring mangaji ji no cái thùng đi chỉ là vài tiếng thật ra ít thùng đi cái phát được chung cái này cái tầm nào bình đi chỉ là chăm sóc đấy ít thùng là lại tầm gì là có thằng cái đi thùng đi mà im thấy tụi đã ra khẳng khăn mong mà chỉ là ngã hắn đồ chặt là mong hắn chỉ là cho nên là đấy joking với chị cái tầm nào mình là khăn lệ nếu tụi này ít đi mà ra khẳng khăn thì either you know it all or you don't study at all so parents mình chấp trọng này thật ra ra xong cái phần cái gì bác mong mà chỉ là cái nào ba chỉ là giặc short sai rồi trái không chỉ tấm điều khó cái ra ya the communication gap hi mà nàng hay là ít thùng education system ít cái chỗ không có sao gì chỉ là thật open up sang rồi rồi mất thành mang cái chuyện rồi ya school we principal chỉ là mang cái chuyện mất thành rồi là cái chăm sóc là thật nào à vâng hi chúng là ring ship bông cô ý là mày ya ring ship chả máu với the miracle school fees mà mình khởi là lấy ya thà nào ra bình exam thà cái school fees mà khami we vang assembly exactly maybe 30 minutes later dân thà khẩn sa ka thà nào ra bài cái啥cái cái gì là ít thùng về communication gì mà thà sa cái vợ chỉ là soft sa vậy đó khi yêu dinh li cô gì parents ang na ring shi now the principal ang lira laga ya iwi ishi hita the mer phung thuwe tada hi thawi da thalain kharjana sa chi ji in ba school we authority ba la sympathetic feelings la ba ye jena na ba mo mai shi faida thun la re me nak da la sai bai da khu da jena communication hi ma tha kha ba learning process ba la kila sa me re atmosphere ba da ri phami re khu it na ri sa da li hi school tong li nei thada iwi company li ba ishin da thada li hi traditional way of learning ji sa shon fa ji la oja na zangra oja na not to be ra dictator whatever ya shim lu ba lo je re homework ma sa ka khra da ga process is ha shon ji la ya the real teaching learning process ma hi mara la kro da hi thada ko tong we khawat la zung sir khai ne oja we khawat la zung e khawat we khawat la zung e na mara we avol la zung ya ka aja ba open up some ida more often some phung ida thada na mara bing we khawat chi la avol la share sa daga oja mara bing la school ji an observe sa la na mara we now national of hili that le go ji more feedback pa ji mi kwai platform hi chung we the some hong chi je sa da ji ba ji khami khari de khi right it we oja le da be it private or government we how often they receive training oja akasa da nongra bing li tamiran bing we training hi kya ka toy da som phang le do or yes up to date sa crash course computer no or jimening la da as a teacher train sa yes ka jang ga da
itungwe government le course le BA dron no dai dron ji bingji la ko ka ji khalai wa ja khma thai de lumne but atha hangai da oja sara da sau ki da oja ka sa da hi ping hi thai ran ba ra nei ji training wa tyo sang ba pham ra we itungwe oja bing hi ma sang li kle ami shungla ge ji jang oja he ara generation log tharau da outdated wa sa khai oja ki le ko WhatsApp group create ma sa te oja like what happening they oja like bum ya ka he we training or let's say training lam ji say orientation program for example yeah orientation program in a kingdom li fully ba more to the private school ka or to the catholic especially in him yang la ke catholic school tha li athum shi be kai ka sa ji wo okay itum ji government school tha bi ba hi pa sam no itum li mai provision miao be it with deputation 2 years ba tum ji provision mi khai ji lang wei da the teachers training hi chak kha makhle thada the ka marakli thada particular sala kaina topic a huibang or the darkar sa huibang training mirror chilla thada school ina mya ka khani chithyo ya jamja the sanitation we je khaba or lady teacher ka male teacher ka the particular sama in thadu pothyo kana nang khang thala as a whole ya thada zinguma khali orientation program now or thada education system na na chema mana hoga involve sa mana hoga ya tada oja nga bi lab to take sak lai tada aja hi training hi le mi shi phara hi ba ya in the private school ka thei ka itum shi government hi ba ka tam la okay ni share itum oja bing li thamai da training mi si ji ba athum la tam ko selling pha mai ra ka tam naw bi lam thamai da knowledge acquire sa da khui ina azar chu no hi ami to ho share da chu jing yang aramam lai li re na no we take quickly na achara shung da tam ra da lai le kala na tam ma ki da lai le oja khali ari madam nak chung ha ngai re asar nak chung ha ngai re oja khana hi bitha da sa si ji tha sa si ji ba mtham mai ji chung ha ngai re no we ka pning le la oja kha hi ka thang sa ngai kla no we ideal teacher na kham chukli iba hikta oja ning changi itum ka tam naw bi hikta oja hi leng sa ngai itum worship le class ko khui tran ang na tyong mai ka mention sai re interactive ka sa communication tha da khle apart from that ka chi ka tha oja hin thum na darkar sa shun da le dog ji ka hang sa ngai no thei khui the oja ka the tam no li care khui mi kala the pop ta khami tam no bi feelings pop ta khami jangai kala the oja ba ji tam no li khi lai kla ji yang things ngai hidden talent ji the passion mi ngai okay ka oja pa chi wi role ka na mention sai me re da hi ka tha samik sha ba oja hi ka chi ka tha ming sa sar do ka tha da rang sa ngai do no worship ni no we administrators being chi we trainer ragis na krava oja bing ji ka tha da rang sa ngai ka chi ka tha we na ra sang sa ngai no we thei khui le oja bi ka chi ka li sam phang rao ar chi tha bing ji teachers okay Ari she mentioned exactly important sala kha zang social emotional learning itu abamli personality development tha khang sak Ari chi ching na khang li itu mi ka tam na ko emotions itu na phak mata la ada treat sa hai chung ka le sala pai worship le examples are classroom le thang kan dingai bom talak la bom dak la tam ji le khi le ji um thai la classwork tha da sam da panisa ba ga humiliate sa ai le sa pai ka shim li struggle sa da le sa la pai family issues le sa da sa pai ho khui le ka jang sa example ka tha hai to na li khi ji chik tha ji important sai da khui ka la mya ko wi ka tam na ko wi our personality development khami examples are itum we in kreka I worship high school ka tam itum we public speaking we training la mi wa regularly assembly la classroom la shok kam tu khang sa ka ji ka tha hi da jan hi oja pa tung li lam chung khale da khui na arina na hang da claiming hi na shi worship li ma sa da le ari ping ji ma sam le alright ji sa khwai ji na shi oja ping li la principal ping long hang lo and I'm sure ari ka tam naw ping ning chang da le hi worship day ping la sa da khui arina na hang kai ji important sa la kai ka la sa da in a no way closing remarks sa da ka hang sa ngai ji ne na no way ari worship li athang tyong mai kala mention sai re ma sa rang ji le kala sang sa ngai ka chi ka tha activity extra matai sang sa ngai de le do na thum la ri ka tam ri phang mai khai them mai khai kala
are ava o jawi rose lo chung hangar ko kha na tum as a katam now ki saran baran playang gachila na katam now sada knowing shot now bingli kala like tam na klei bing dik teo hang sangai ithum hitha sei chi tha sei ki ji hang khangai le khawa are na thei khui da play wa tishuda no closing remarks ada khamilo School akali hada ayurveda khai ayurveda khai kan nai chika hada practical thata hangs ngai laga visual class thata hangs ngai okay cha hada itum na like mangji kapali hada phapla khar haji yang ngai ka phapta sambangi chin hada visual class haji links ngai kala hada break thali hada mang riau bumna sports ta indoor games chess for example yang kerong haji links ngai chika hada idea nào tiêu cực pick up sắc vai, ở mà the live đi khởi hành đăng thran là thấy mỹ vai, the links này. Okay important sala tha mai to when news li tyo class like critical thinking matai sang khang sab yes la sa da katam now bing no so now bing li ka je ka tha chan pau chip phun ngai ndom katam now sa da khi saran waran lai chi la tyo ka thai ngai Tầm nó có sao ta respect like respect chronology respect like thế cái này cứ là ta pháp ta mi không cái này cho nên thật là một số màn là ta convince sắc thế thật gì cái này okay lai katam wa quality hangai discipline wa quality hangai ndom thang ji da worship ka da play li lai katam da play li as a student khi sang yi lai ji tyo ka hang mi thau lo as a student the ujabing salo thaji ujabing salo ji chap sa sala itum na ta itum sakra ji shujak sa kan nai kala ta ujabing na le shi fa sa pong respect ta respect relation ji constantly like fight sang ngai okay ning share it jing important sala kai na as a short talent tak point san ke chung ga hang ne and I'm sure are yang da le ning chung ga teaching ko wisam bang and appreciate sa da khu ning share it John closing remarks ada are to na hang da le hi Yura ka CMC society CMC ju discussion ne kipa ka point ka samaning mane itum hi collective effort mi lagai to society what term in education ne basically itum reason hak sang sei ji ka wa ji wa hi sakla khui ka sa da klei nei jena itum reason hak sang sei ji le school ak mang jin oja ji man ka tab naw aba ba ji mang jin la mer mane itum li yang sang mi ran ping hi la lei da lei examples are itum we elected representatives being itum we civil society organizations we talang ka tam shulis ka TKS later lay or itum we government administration li this year na SDR na ZDO na talang ZDO tiong we ka atum we saran waran ping hi kya ka tha da level hi standard ikli zat like lai chi la tio ka thei ba thei ngai and then tio khala suggestions sang sa khangai ka khau le le ka ba ji closing remarks ada hang ka sangai de la ri no shoi na broad was but then hang on aga khani tyo hang sangai sne bai thada itung gudong la admit sa blure tangkhul nawe education system hi ba bra collapse sai ri ji bai ra da admit so say because the thada thak we de admit sa thak we da mushum khi bai de khi the jena hada 10 years ago aina are 10 years lo say 20 years ago jin le 1919 thada chu tang jim thami de khi itung da right tam dang ja quality le le me khalat da khot nang khangai le le me the in the feel sai oja being the respect le la I feel it man le me ji thai ari hon ni tam nang ni ya kana da thada collapse sai de khyo say thada in hi khangai na thada are khile African University ke yang ne dia aga go library la tada nation aka sashi ban se it's not the nuclear weapon meaning name but it should be education na ya and that's very true ne de khi the jin ishe tangkhul na bing la ra tada yang say mi yuri la compare sai ngai shi mara we are leading nowhere ne in the company li hada every system only not only in education organizing tada civil society bureau no kahagro no katioro no to ong hada collapse hasar kind of the chayang ngai na khokal salam lei thre da thada the main thing hi education collapse sa kai wangin hi mathang ra kai ni da khui thada ji wangin na hada hi it's okay thada ku khai ne damage saran sai re the only thing is ara ithna thada ktiyo ko ker thi laga mashung hi laga mathami se da hangai
แต่ชิวาอินhada civil society รโนitu mi people's representative รโนya tada kadam naw li ngai la ki na zatek le tang khu kadam naw sak long rno tada na athum ni le pil sangai hada collapse sang high education hi kham thami de ya personal gain mang mo khala ya tada itu mi tada politics li jil la kuchung khamai the personal gain mang e ka tha tong ra khla ki bang ka thi da sa thi khai da thi civil society we kigla ka tha na bi no da ya e ki tong khi shi kla ji shong chung mai da ba khai da thi ka tong ngai ji bam ning ne exceptional ba le ka da ka chung mai tu ni khra li da in a minister ali ngai khira or hi da ka ji ba hi ba hin chung mai da zat khai da thi de jin da ji personal gain ba hin ba kali kha ithum tada matong khilak mrei da phi ara 4-5 years we deliver khibana the tanghun wa khiwi apam le le sanik la mathem ni ka zakshi mai khar le samraw we ithum ari ma phaning phi ka jemai na phaning phi la ga hada government le langrer ran chi langrer se civil society na ya katam na saklong na la ya kala ukrul le le de le school himang le la government school no private le no ya tada kadam naw saklong la yangsang maida la yangsang sangai yangsang incense tadara laga na shi hi jba uti ba ning ni ba na ba ga progressive bali ne da tio mai ne ya ada jamjan isim shi government school ira ing ga ki ga bat sala athuma na apil samya government bali da jiwi bali ne bridge sak mi ji bali ne da ra laga na shi ta da accusation mang rasa laga chipali mning ni ban ham dak le yang sang ji ka ya jiba musang sang ni ka phungdak le la respect ni private school no government school no phungdak le ka oja sa dak le la respect ni laga ya tada pang shin bi laga mathameida tada sa bang sang ngai ning share John important sana kai points chunga jang de le moi to myo wen la arwi chi right ta question ne closing remarks ada no we personal opinion ka share sang sang im tala ni thumi yang sang miran be elected representatives and TKS DCZU ituma pamili ka da water min ni mathak fai to the kisana maran place hang ka close up mai sa se here ngat nampong dam di bai ra obi bai yang ka tang ka probably say lagin na yeah ada education system me tem ka hang lingai wo ot dong jer de ukru down ni itum eva clear gaula yang ada cha sim sai de sa ra ka sung la ga ning na ji jang thau sa kari ji yang taksila ji poti lam ka la de ku sa o kre jang ni kari ji yong saru i dam ning ma ka alon thau de le kari da ma ji sa rai re la ning ma ang ka dong na da je de kharing kra ke hak sang re sang sa rai la standard ti ning ma khang je education standard bai la ning ma worship no har sa pa bam ning ma tam je the la same teaching method ka sa bai na har sa de le ta ka adam education is the passport for future or to future the kang je education na akam ma wang passport ne le education sang ga akam na ma ba bai la ma zat bai lam ning ma ta ga itu cha hi ak sa tu lak le la ji ak si da challenge sang ngai no ka ak sa tu le le ke ji yang khang te to you stand you living center dan zero itu mo long ben half in mang bam san da dress jing ya well dress ne ari ba ya lum la ga re mu nen le san da ka education system ba le na nga de whatsapp de sa tong le wo uk nang la ga ya kan wo ta i dang lo ji ga khang che ku rao se ji ga na i wen na po re yes khang te le mang ngai se yang na i wen na po re ji da i wen na ma in na sak te ku ya ka ma thang hi ra re te ku ka da ari da CSO binglu no representative binglu no TKS binglu no 이자 왜 사람 바란지 레서버 범매 양질이 나나 인 히살로의 경우를 그 어떤 강다다 워텀 히데 삭더 퀴레가 이자 사람 바란지 상이 그라 영성란지 영성이 라던 인 강다다 럼리 이tum education here the equity
in education hi leng sak je ga ukrumang li le ta mang ning la ram li le ta khle to tangkul hi re sang je ga mi khnia kan na gizing ram bak shung jin na mari sang ro ya mi sha kan gizing ram ba shung ai la lak na ngalei bom le ga chili re sang mong no ta chin na horzat the literacy rate the matai gang sak je ga kala tang tha da akam wang future wang prepare sa je ga tong equity in education pa hi eva hi de focus sang sang ai ram li le da khle la ukul le da khle la ko tong a level aka le da mathang tang zat ka ba yang leng sang ai jilaw da dang gang da na i wina progress ba ba ram li le da khle ava ba ping I thum zang da na ram li le da khle school ji government school no be private school chỉ mà ta là hiện sang được cái nơi ý rằng được cái ô cha bình được tốt mình cái nơi vì nào chỉ xem cái nó vì khẳng định vì nào xem cái nhưng nó nơi vì nào xem cái nó chứ là nơi vì nào xem cái thì ô cha bình ít thường được tốt mình được cái ram nào bình sang được cái nhá school chỉ mà thắc cái khẩn sắc khi ta cái sai vô chỉ là cái thằng ít thường ukhruli single parents na rapom rai nào li rai sang được lại hang cái là ở chỗ ninh là guardian thà đâm lại là ra được cái tổ hình là soft sa cái nó cái thùng ukhruli rop na được lại khi nào không tay à nó ukhruli rop na tay đi suy khung sai na the cái là the tuyên mà hàng cái bài ốt sắc sắc cái văn là the bem cái nó ukhruli sụt được lại yang thời gian năm sang em này cái reality này ukhrang là cái thật I thum na dream sa sa da atam ra hai no ta jin hi shok ta ya tang da I thum na guardian tha da makle la va va nam kha da ming sang ko lai le I thum le da social issues sak la na khara da ya kana da in chan sang ge kop sang ne single brain da na ukrule avona na le ba than ba mau ramle avavona long pay laga pamao yauda ava khani aina aven ava relationship la kai thui khai to now jiwi emotional needs sila nada fit msami attention lam tha da mi yang miak mang I now thum le re ka I previni na now gu thum jiri yang sang he ini mang sapri da khui la ile yang athum ni yang sang attention khani athum needs athum ni sang sa khangai hada sagste ringste tamste hi sega ava akhmang na sobom da klai he da I mchukwa laga da mapni waram na yang naw chi da sok naw klai ba yang sega da ina hai kiwan raw la ga ram li le da klai school ji ma tha la yang sang hon ji ga ava akhmang na khul ma bang ro yang ram jili ava na ma tha la ga na lum tu na để xí lại nè nào cá bài cái là nào bên gì cái là chụp an ninh là thằng này economically sao sao mình khai là Australia rồi hiện cái expensive sao được này mình có cái trang tiếng mình tuy được thỉnh thoảng thôi expensive thằng này rồi anh cái đi vào cái cái thằng nào rồi làm những bom máu này chứ chỉ với tăng khai là thằng mình sao sụp in mà để economically là thằng soft sao đó impact mình ra cái là relationship avoid relationship cái là nào chỉ với needs ba ji lam tha da yang sang me ro ji ngai wo jin na de khang je ji da yin hang xi da ge no wi wi na bo la ga tang ku le da ka mang ni mang ma chu de la ko tong rip sa da khang ga sir zat ga sir se ji ba hi ye lo yang ya ngai ka la ba hi ka jin da lo ga ji education hi sak ta ko khui thran ka la education hi wang I don lung tung la ge na ava o ja bing ya ri bing ka la ka thana bing tang ga sa thran thì cứ ra đây gì hàng ngày ning share cứ rồi tầm yo madam warngam nên như là education hi le burden lagan khui laga nên new responsibility ar sa da khui laga nào ra sim dak lai kala you sim dak lai chung the ga ring phai nên na ach nên na experience sa khai kala thai ka chung ga share sa khai hi itum society wa kana wai thui jing sa ra da khui chung khaning she nên na nào ra sim thêm no mga ba mai no hi da dai thum chan phai sang ru shit khwai sa se kala next level result khama thawi chan phai sa khwai sa se problems diagnose sa solution can be with discussion na hi next level
itu mi ma thak mai result sang po discuss ka ka da thak mai si gi ji sa phai la sa li se chung ka ning sharing phai ka la azara chu jing ning share ko na la ka tam na ak sa da na thai khwa na sang sak na experience sa da li ji pa la share sa ga chung ning shi na ga ta ka tam chung mai shok no smart sa la ga na like dom la ga ari sir long madam long da share sa da li na thum li them khwa na thum na da mi khwa ka sa la ga society bang kana ka pai society bang odong se bai mia ka sa bai da tu burden le da klei ni chen na tu ka tam nau ping lai sakla ga na kuila ga tam ba lo kala yang sang miran ping lam tham da yang sang miran na tum la la hot na lo ji ji hangai em na tum da mo hot na ka tu khar nau ping le da hot na mi da klei la re mak sau re ji wang ning shi shi da le ye na tam ma ki da kla them them no hikla na tum la sang ngai da klei wa ngai da klei tong ga ji itum yang sang miran pin yang sang la ga khamatha education system ji shokra sarono ji ji la khana sa da hangai ne ning shi shi da le ye khana sa da a chu episode yang mi khai ya viewers ping tu psychology le chung ga ning shi ko a ji itum na ichi society we wartam rin ni matha sang mai khwai itum ga tam naw khamatha chok mai khwai kala itum yur hi aksang rai sang mai khwai gi ju mi mar gi itum sang ga chung ga chan phai sang mai re itumna hili hangai hi yes itum personal opinion ne ka sa la itumna thei hui ji tha sa ka itum yu wang kana sa ka da itum share ga sa ne kala hili important sala kai point lak chung ga chang lak de le ko ji ji hang lu shin ngai de le itum moi yura ka sa da hak sang rai sang sai ji ka ba itum word term rin hin na basic ne word term hi mam tha ka ba word term hi makang la kai na foundation ma le ka ba itum hi hak sang rai sang xiao gi jai de ji hi itum moi shan ga khui nei ju hoi na itum hi worship jang jang da kala chi should me ping jang jang da awa wa ping jang jang da itum rose ko chung kha le de le ko atang chung ka hangai re awa wa ping worship kala chi should me ping itum communication ma thaming rock se itum a khai na ka phak shi ji hang rock ra ma ta la kai na itum hikla Tishon me ping hili, oja ping hili, worship we administrators mina. Kaya ka she na treat sa laga mathamai da yang sang vai chi mention sa dale ava vai na worship kala tishon me ping relationship kamatha communication kamatha hila mention sa dale ko kala tishon me ping li tala ka ni milaga word ka sa ji atum na yes word ka sa ji me ka atum la na me ka ro la shi sang la shi sang ba mai ji vai na kamatha oja ping ayarli miwi miramli lai tam state da klai mi win now sem cha dak le ping zile itum apam ni thanum se itum apam le itum na ra ping sem sak se atum na rival line of to show with environment ji sem se ji hanga ye hawa wa ping atung mention sai re na na ra ping we oja khare ne no shim ji na ra ping we worship khare ne ji mention sai me re hi mam lai me ase khamatha na hi da phawla kai sei nga kle now rapping here ara it we do hili mang na sang mo show ni ji kai tu ot sak li show is ko itu na khamatha ot sak na rinji thai se itu ot sak khamatha ji li sure no now rapping na kala itu yang sang mi ramping itu elected representatives ping itu civil society organizations ping kala education relate ka sa department government departments ping na thum la khaning sang mi da yang mi lo no we ot pam ju wa mang da kai sa we self interestless center sa ka masa haila sat le jimni ka ma chi thami ha lo kha itu we ya reaction we impressed by the larger interest by the young milka now ra sem se no we now ra ma sem se you now ra ma sing la itum tang tong go we sem vai sa se itum now ra ping lum shan ne se atum mi rin ne atum ni khap tha worship ni chi pang mai kala now ra ping tum la ita da sakla ga na itum we yu ga thana ping khar now ping nei ta da na tum we wang da concern le line pom mi le ka na in a lightning sang da matam tu ka na in a discipline mi le tu ka na in a oja be ka hamang na wa ka hamang na ka are ma ko no wi wang nei da sakla ka na chot la na sa da le ju wang dang ra ping tum na hot na lo ari hon ma ta la ka na metric ta ki da le da klei 12th board exam council exam ta ki da le da klei na tum hot na lo atam le da le ka hot na lo kala result oriented mak masala na knowledge acquire sa da le ji no wi rin mang ka na khai sang sak lo ji ji hangai awa bing na ran na kining sang da le ka li thiam da le basically support sa se na sang sak ngai ji sa phung ra ji ba jing maning la now na painting them la painting line li chan sak se lai music li them la music li chan sak se football ro la football li chan sak se itum atom na khang je ti shu ra itum ning chuk la ngai je la ka tha society sem ka se ji khna we message sa de mi ngai ne ning share next episode le itum psycho ra samang share li shit se